Maua se matua e teitaina ai tātou mai le tiusio Isaia e long tāupu e 5:13. A le whai upu e tolu, ma le evangelia Luka i long tāupu e 2:2 se vaenga o le whai upu e 6:13 wa tu whātasi ai ia upu o le matua. O inosia matu ulafoa ina o ia e tagata. O tagata ua tāofi a Iesu, ua latou tauemu, masasa ia te ia. O inosia matu ulafoa ina o ia e tagata, vaenga lea mai le whai mai ai le tusio Isaia i lom tāupu e 5:13 whai upu e tolu. O tagata ua tāofi a Iesu, ua latou tauemu, masasa ia te ia. Al vaenga leo le whai upu mai le tusia Luka i lon tāupu e 2:2. A lon whai upu e 6:13. Manatu Autu o le aso lo wha upu ina wha pea Malosi matautia tulagaese. Malosi matautia tulagaese. O lo wha sa moina ai ia le wha upunga wha peritania o le revolutionary resilience. O le mtua la popo au nei upu mo tātou. O le upu revolutionary o lo wha tatau i se suinga fou. O se mea ua masani ai leolanga. Ai la se mea ese mai le masaninga la e wha upu la le ia le mea na o le revolution. O se suinga fou o lo tupu mai le ngaso longa mea masani. A le upu resilience o lo wha tatau i le ngawhatia o se tangata e nate ausia ai ni whaingata o leolanga. Ao ina whea ngai le tangata maona whaingata, maona lui tau. Ai ngawhatia le tangata lea ona te te atu i whaingatana. Wha upu la le wha upunga le ngana. Wha Britania o le resilience. Le ngawhatia le tangata ona whea ngai maona whaingata. Ia lea laua wha sāmoa ina e wha peo le Malosi matautia tulagaese. Vai aso nei o lo tau o le vai aso paia o le Holy Week. Ma o le vai aso lo amataina mai i le ulufale atu i Iesu i tono Jerusalem mai lana malanga whātupu. O na whanga solo ai leo le vai aso lea fia ai ia le whaalata ina o Iesu e yuta le sekara. O le ave ina o Iesu e whamasino ina i luma o tai o lotu i utaia. Ma le toe ave ina o Iesu e whamasino ina i le malo roma. O lona whaasala ina, o lona whaapuapua ngā tia ina, o lona maliu, ma lona tanumia, ma lona toe soifua manu malo mai le oti ma le tunga mau. Mea umaia e a fia le vai aso nei le ta ua o le vai aso paia po le Holy Week. Lea lai a mata le sa nei pe o nou fale mai le ao ngā sa ia mawha iloa mai ia le vaenga lea a mata ai le vai aso paia o le malanga whaatupu a Iesu Keriso i tono Jerusalema. Lea na whati ai e tangata ia Laupama, Vailaau. Ma fola o latou ofu i lunga o le ala tele ao malanga atu Iesu o lo titi e le asini. Vai aso la lea o lo ta ua nei o le vai aso pa ia mao leo tatou rufale i tonu e tusa malka lena wha kerisiano i le vai aso e ta ua o le vai aso pa ia. A le alea ngai le la unga i le vai aso pa ia. A le atau mawhai pene la unga e muli le tusi whaitau o le aso e peo na whaitauina mai le
whenga inga fau, mai le evangalia Luka I ram tau koe, luas fulma le lua. Ia ma le tuswhai tau lea mai le whenga inga tuai, mai le tusi al perfeto Isaia I ram tau koe limas fulma le tolu, o tusi la ia e lua. O lo whata tau tonu I puapua ngā, o le inosia ina, o le upu leanga ina, o Iesu, ma o lo manino I whai upu ia na whai tau ina mai le tusi o Isaia, ia ma upu I whai upu ia e tolu na whai tau ina mai le tusi o Luka. O lo a ngai la le LAUGA I le I mataupu lea. E peo na tau mawhai le Manatu Autu e whamatala mai ia le ngawhatia o Iesu e te atu ona puapua ngā, ma ona tigā, ma lona tauemua, ma lona inosia ina, ma lona upu leanga ina. Ono tātia la ina le LAUGA mo le so. Wa inosia, ma tu ulafoa ina o ia e tagata. O tagata o tāofi a Iesu o latou tauemu, ma sasa ia te ia. Tausanga e lua afe ma le wha. Whalau loa ai le lololangi o ata tifanga. E a se ata tifanga o a whaingoa ina the passion of the Christ. Mai o le ata lea sa saunia e se ali whaiata tifanga kerisiano e suafa ia Mel Gibson ma o ia lea na ia whaia le ata lea. Ma o le ata lea o lo whatatau I tūlae se fulu ma le lua a o lei maliu Iesu ma bea na tutupu ai te tono o le sifulu lua I tūlae ma puapua ngā ma ti ngā sawhea ngai ma Iesu o le ata atoa la o le ata o lo whatatau I le vaenga le nā o le soifuanga o Iesu sifulu ma le lua I tūlae ma mea na tutupu ai ma ona puapua ngā, ma ona ti ngā, o lona tauemua, ma lona inosia ina e tagata o lo tātia uma le ata lea I le paenga le nā, ma o lo manino le tau mawhai o le tagata whai atu tifanga e au mai ia ata ia. I sona tū langa onga. Sona tū langa e matua ngai ai ia mepo e ata ina wha manino mai le vaai e tangata I le mea tonu e taua o puapua ngā o le ri. Ata le ai, tele moni mau o tangata na suia ai o latou o langa ina ua mata I le ata le o le passion of the Christ. Tele foi o lista ngata e latou te lei loa le tala le lei a Iesu Keriso ina walatou mata ma vaai I le whaatino ina o puapua ngā ma le tauemua o Iesu Keriso na liu ai o latou o langa. Stasi o whai tionga o pito silio na onga o lo mai e tangata I le ata lea. Ona e manatu to tele o tangata. Wa ova atu le whaalinga e le ata o tigā ma puapua ngā o Iesu na ino mea o lo whamatala ina tuspa ia. Ai tal tonu le li whaiata. E le tai o na hau. Se au wala e mawhai ai o na whai loa le tangata soifua tigā ma puapua ngā o le li. Nai lo le mea na o iai o na puapua ngā ma ona tigā. A wae lai titi la ngona na vaia I lona tino mai. Ma mea sa o iai lona tino. Nai lo mea na o iai lona loto ma lona nganga. Le ma whai o na whaalia mai e ata ia. Ia mea o lo I to tono le loto ma le nganga o le ali le taimi na whenga iai ma ona pupua ngā. Le lana lai o na whai ngō le ata lea. The passion of the Christ.
Mo tau o lo mwhai o na maua ia whisota inga i le YouTube. Ia po whisota inga foi lungo le Netflix. Ia o se ata mana ia foi leo nei vai aso. Ma whai o na mata i le ainga. Ia pe mata i foi le tangata lava ia. I le vai aso le nei o le tau o le Holy Week. Whai o na maua le amano e mata i le ainga i le ata ato le The Passion of the Christ. Ia o se ata mana ia mo le nei vai aso. Tus fai tau o le vai aso taluai o lo whao ngā le tusi a Luka. O lo wha matala ai nta upo e lua sifuma le lua le ngā solonga o le vai aso lea. Ma mea na te tupu ai. Isi au wala e leo, ma whai o wha matala ina isi tusi tala. O le whenga inga fau. A lo ma whai e Luka o na wha matala mai. Mai le wha upunga ale tusi a Luka e na ua sai le li o na watu leo tangata ua tapo ia mau au fiufi a fōlinga o le li ia o na fesili le li au fiufi o na fōlinga se i tau mai po ai tangata ia le tapo atua ia ma le tele o whamatalanga whaupunga o lo whai e tangata e tau leanga i nai le li. Stasio Fontele sa o whate ia ina ua pāl tala i Fontele. Au te leo fono o lau te whalongolongo ma o mata i fono. Au te ilo whalongo atu wae ni ta upu i tono Fontele o lo ta ua ilo ingoa. Ma o whapea o sainia se tusi mai le kalesia e ave se fale tupe e tala ai ni tupe e o atu le miliona tala e ave se tasio o roto. Ia o fate ia lau whalo. Fate ia foi lo Manatu te leo tua mautino po le atonu ta upu lea ai pe whawhea foi ona o malama i tau. Ia, meo le sui o la ngona o tangata, sui foi fōlinga o tangata, sui foi a upu o lau whai e tangata i letai, e o noa malo ta malama, po le ane me leo tu. A wā tau se ina le mta upu, ua whamatala se ina le mta upu i te tono le lio leo le Fontele, lata lima salau tangata ia ai. Alu hoi whasalalau ngā ale auto ina whaia e sue ane maua e sa ole tua inga ia ole ave ese mai tofi o au mai tono le ave a whaife au. Ia ele i tupu ana mea wa ele whapea sa ole mea sa tua ia. A le vai aso a toa lea. I te tono le lio o le nofoanga lea e mātou te nofo ai o le usu ngā whono. E o la vai lo pasi atu tangata pe ua le fia tala noa mai tangata. Ua lea pe o a beata i tau tangata lea. E le tupu so lea mea aua whate ia hoi lea langona te whalonga tulawa ua le mana ia lau whalonga. Ua le fia a waifo le mea lai o lo iai. A tono e whapena ia nei toi ngā mea lea ua o lo whamatala ina e le tusio Isaia. Ma whamatala ina foi e le tusio Luka. E tau whamatala ai mea tau o puapua ngā sawhea ngai ma le li. O nei le ngata o puapua ngā sawha o i lona tino. Ma le ma puapua ngā lai sau mai le loto ma le nganga ono upu tau whai o lo whai e tangata
ma upuleanga o lo whailo ina o mea ia lawa langona. Tau tono e ini sio tātou na o i toi ngā mea whapea i tono ngā luenga, ia po tono foi o ainga, ia po se mea foi sa tu, sa tau se ina ia se tangata, ma i toi ngā langona i te langona ina. A le lai whamatala e Isaia ma Luka, o lo whamatala e Isaia ia le Mesia po ngatia. Ai o lo whamatala e Luka ia Iesu keriso ma ona po ngā. Tala ia e lua. Ai fōlinga mai o le perfetanga Isaia o leo o whataunu i leo o popua ngā i le Mesia. Mai le mole maua Isaia, a ua manua o ia o na tātou soltu la fono. Ua momomo o ia o na tātou a mialeanga. O leo a inga e file mo ai tātou sa i o na lunga leo. O ona wha lava foi ua malolo ai tātou. A ua whao ia te ia le li le amio leanga ai tātou uma. Na whasāua ina o ia sa tinga ina foi o ia. E pe o le tamai mā moe o teita ina ia whasia. Pe o le mā moe foi luma o e sele lona fulufulu. Ua whalo longo o ia foi ua le tau tala mai. O le vainga wha perfeta lea Isaia. Na ia wha matala ina aile mea tau o le Mesia pōpua ngā tia. Pe on tātou whaitau mai le Isaia 5:13. A o lea foi ua wha matala e Luka. Le mea moni na tupu. E na ua whea ngai Iesu maona pōpua ngā. Matau lea o le mea na tupu o le tua ina, se ina. O lo tātou ali, e tai o le lotu iutaia. Ma wā vea lo lātou teltonunga se i le atua, ma mea o tātou o lātou le loa ai fōlinga wa aia o le atua, ina o lātou whesangai. Ma o le nau ai tai o le lotu iutaia ina ia whasiotia Iesu. Ea o ngā tā ua mō tātou o le tuai ngā la sanga lea. Mōmua. E le so longa le lei pēr mea i loutou so i fuama o tātou ola. E ei taimi o pōpua ngā tātou te whea ngai. E foi taimi e upuleanga ina ai tātou e tangata. E foi taimi e tu wai se nai e tangata tātou. Tau lao na Sauniga i tātou mō taimi whapea. Tau tono le ata whaia o le whengai o Iesu. Malona tau le ngaina, malona inosia ina. Ma upu o tangata sa whaia iai, ma mea sa whaia tangata i ateia. Na Sauniga le leileli mō taimi whapea. E o na mōni mau, ea le perfeto Isaia o inosia mtu ulafoa ina o ia tangata, o le tangata whanoanoa, ua masani foi o ia mati ngā. Masani foi o ia mati ngā. Peiseaī ua alo ese mata i ateia. O inosia o ia, ma o tatou le manatua ia, lava o ia. Ino alotu Iesu sa tatalo i le whatoanga i Getsemane, ai mau atu o na so, o momoi. Pai leo fitalenga Iesu se ale mea tau te momoi ai. I nā tūla ia i nā tatalo, ne yo mai le whaoso songa i atu tau. Whaoso so ina o malawa tātou, le lawa sisi o tātou e le whea ngai ma whaoso songa. I le whawhea ngai ai o tātou, maisi foi tangata, o tutono o whai ngā luenga, o fisa o ngā luenga, po tutono foi o ainga,
tonu fo yo lotu mai kalesia. E lava taimi e whao so soina ai tātou. Ma whainga tā ai tangata o na whawhito ai o na pōpō ngā ma ona upu leanga ina. Ai pe tai o uma o na Sauniga Iesu lea wala. O le ala o le o na sai ma le loto maulalo na ia talia ai o na pōpō ngā ma lona upu leanga ina. A onga lona lua, e ile mana fale atua na mawhai ai Iesu na tali o na pūpua ngā. Whenga i o Iesu ma o na whaososonga pe o na mōli mauina ele tuspa ia. Sauniga le nei o ia e whawhito ai whaososonga le fili. Ono o le anganga pa ia Isaia te ia. Tatou te mō mia le mana lea, ma le Malosi lea o le anganga pa ia e sa ili ai lo tatou Malosi. Whenga iai tatou mo whaingata. Au noi tatou ma le anganga pa ia. Ta ina ai lo tatou a ngai lumana. Whenga iai tatou ma whawhita uli o leola nei. Le mwhai o tatou manu malo. Paula leo lea wala mwhai o na manu malo ai tangata e whenga i maona whaingata. Maona lui tau o le mafuta ma le anganga pa ia o le atua. Ia onga long tolu o popo ngā o Iesu Keriso. O le whaalinga leo lo nā alofa tūnoa. O le whengai o le ri whaola maona popo ngā. O le whaalinga leo le alofa tūnoa o le atua mō tangata na whaia i le atua i lona lava whaatusa pa ia. Mai le upo Paulo i le kalesia i Korinito, a wao le mata upu i le sātauro, o le valea lea i e malaia. A o le mana o le atua mo e o whaola ina. O le winga leo le sātauro. O le whaalinga o le mana ma le alofa tūnoa o le atua mo i tātou. O le tau langa o le whao le tanga o Sauniga e le atua e ala i lona lava alo pele o Iesu Keriso. Ina ia mawhai o na whamangalo ina i tātou. Wai le mawhai e so tātou o na whamangalo ina lava i tātou lava. Te i vanga nā le alofa tū noa o le atua e ala i a Iesu Keriso. O mawhai ai o na whamangalo ina i tātou. Te o tātou tālu. O a toi wha manatu mai iai mātou i le nei lava vai tau. Teime o popo ngā. Teime o le lui tau ina o loso i fua ofo ina. Ma le tau langa o le tōngi ola na e Sauniga i lo lava so i fua ofo ina mai. Mo i mātou. Le nei vai aso. Maona pupu ngā, maona tala moi mātou, o tala lava o le alofa tūnoa, ma le alofa whaola o le atua moi mātou. Ia whalo loto ina pēr i o mātou loto ma o mātou nganga lea lava alofa tūnoa. Ina ia mātou oa ia whaima mōri mau ia te oe, o lea wana whaia le whaola tanga moi mātou, o wau mātou talo e ala lau swafa Iesu. Amen.